Pasibayo yang mimya direktiba ng Department of the Interior Local Government o DILG karing lokal na kapanibalan ang matigik na ipatupad ng pamamawal karing tricycle ang pong pwede nga ba magbiyahe karing highway. Katukiin ng milyaring road crash kin National Highway king Camarines Norte nung ka rin asabal na ning basing meto nga tricycle. Agpakang Secretary Benhur Abalos, paralan niya kanuni ba nga sigurado yung kaligtasan daring motorista. Banwa pang 2020 anyang pepalwal na ning DILG ang Memorandum Circular 2020-036 ang mamawal ka rin trike at pedicab king highway dapat ay ekonomi papatupad dining masalese. Makisabi naman ding mapilang tricycle driver akasabi na ning CLTV 36 News, amid din nalang konsiderasyon uling ini mo kanu, ing karelang kapanintunan. Metong niya karening 62 years old ay Ronnie Pantig, ning barangay San Isidro, Ciudad San Fernando. Labi ng 5 banwang mamasada ay Pantig at bigaga na kaya kanong Milakoya panakitan, oras bawal ng lumalking highway. Maragula purong maragkawalang kaya kami ta, boss. Maragula kawalang kaya kami ta. Yarong pamaga sa aming highway. Makanano kaya parang mayar kila po kay. Yarong paninayan mayar kila ite. Alila naman kano makapamiling pasaheros uling mapilan kareti, talagang pahit at laking kiluwal ng karelang barangay. Ito, San Isidro, Timogen Pilar, De Rosario, Magliman, yan yung Bacolor, Pamialwal, Wagay, Intersection, SM, Sinsco, siyempre po nung kay, nurugong paitad dyan, nung emergency, may wariatad. O timupuitan ba, may ka-emergency keng hospital, may lapulay ganita. Explica na naman ni pamuntok ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando A. Luis Clemente na masakit yung patupading burinan ng DILG, lalo na kung dahil ng tricycle ring antimong service na ring pamilya. Actually, itang kautusanan ng DILG, malambak niya naman pumbalo yan, at atin niya pang enabling ordinance yan King City. But then again, admittedly, medyo magkasakit kayang bagyagat ng pamag-implement. Uling balutan naman ng City of San Fernando, nakalya kasi pingabali, nanungno ka rin alalang aliwang dalanan, repuputa. Let's say, for example, karing government centers, karing hospital, kaya ka lang karing maka-tricycle. Tuloy-tuloy naman kano yung karelang pamandakap, lakwas na karing ating traffic violations. So, kami naman, dakal na kami naman apprehend, dakal na kami pandakap, pero itang ratio na nitang kerakalan na ning mag-violate, medyo maragulya kumpara kaya karetang maging effort mi. Buri na sabihan talagang metong yung maragula pisasabihan. Mo kay king Ciudad San Fernando, I think king mabilo ka Pilipinas, uling balutan na ata naman ausanda yapin yan, tanga ausandang tricycle economy. So achuta pa mo rin kaya tang stage at medyo it's really a big challenge on our part. Agpangpakang Clemente at nila kanong sariling guidelines ni tricycle driver sa dapat na talukyan, ba na nila marakap at maging masalese pa rin ng biyahe na naging king highway. Actually, karetang tricycle may kiprangkisa atin lang malino guidelines at tutukyan ken. So, maka-identified naman kasi itang karelang ruta. Ito naman kaya katao mong policy, it is not absolute. Sasabihan na rin kasi nitang policy, nung mag-cross siya mo na mandalan, pwede But then again, naliwaya kasing pisasabihan po, talagang itapin from point A to point B, dumalan niya king major thoroughfare, medyo aliwanin pisasabihan nita, malyari na pong ma-apprehend kanita. Muna-muna, tandaan tamo po rin pong mamasada tamo, tilang specific ruta. So, itong linuwalya kahit ang ruta na, atin po kasi muna mang violation na our department is encouraging na dapat sana rin yung tricycle driver tamo, in terms of safety, mas masanting at sulaking outermost, alalo kitang fast lane. Samantala, kinumpirma na naman ni pamuntok na ni Angeles City Traffic and Development Office ay Francis Pangilinan na pananayan depa yung proposed regulation para karing tricycle, uling atila naman kanong input ng aliwang stakeholders. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.